Sawubona Sipho. Hayi man, ngithi angikwenzele le voice note ngoba into ziphuma emgceni. Ngiceda ukuthola i-phone call la ibuya kuLerato, lo ongumakhelwane wakho lama Roman Army, idladla rooms for rental. Uyakhala lo mntwana uthi izolo wena ubuye ngabo 10 ebusuku uzidumisa kule moto yakho, wahlala nje emotweni solo ziduma, waphelelwa buthongo. Manje kuseni omunye emsebenzini ngabo 5 ekuseni uthi uphinde wakuva uzidumisa ngenye indlela. Hawu man Sipho sezinengi izinto bengikukhuzela zona lama Roman Army. Angazi ukuthi yinto manje mina nawe esizayithini lena, ngoba hayi ukuthi siyakubangisa imoto yakho eshaya umculo okhala kahle noma i-playlist yakho. Asinankinga nento zakho, kodwa Sipho ungaphilisa abanye bantwana lama Romini kabuhlungu. Nginithanda ngokulingana ningama-tenants ami futhi ningibhadala ngokufana nonke. Ngako ngeke ngithande ukuthi omunye aphelelwe buthongo ngoba omunye athanda umculo wakhe amapiano manje washayela phezulu. Noma nawe Sipho ngicela ube considerate ngoba uLerato yamazi yi-student. Le ndawo lena ngiyenzele ukuthi umuntu afihle ikhanda nje, afunde incwadi, ofunda isikolo, osebenzayo afihle ikhanda, abeke no-uniform yakhe. Kube kahle kahle kuyangami, kube ngihlalela ngedwa la jardini ngoba ama-tenants ayahlupha, ayastressana. No Sipho man, ngicela wenze ngcono. Ngicela wenze ngcono ngoba manje kuqala ama-tenants acomplaina ngawe. Into elandelayo kuzabe kucomplaina abomakhelwane ukuthi wena ubavusa ngomsindo. Yebo ngakuncoma uceda kuthola ipholo yakho ukuthi no yinhle imoto yakho, kodwa manje ngathi sowenza kakhulu. Yehlisa man. Yehlisa ivolume, ushaye kahle nje umusic wakhe emotweni uzwiwe nguwe wedwa. Akudingi ukuthi kuze kuvuke wonke ama-tenants makubuya wena emsebenzini, kuvuke wonke ama-tenants uma wena uhamba. Wena nje wasitata imoto ngomsindo womculo. Kahle Sipho man. Ngiyabona inamba yami awukayisave. Ngudladla umastandi wakho. Dladla rooms for rental. Ngicela usale usave inamba yami. Angazi kuhamba njani ekutholeni iroom elisha since ngakunika notice.